Shubor nakaslem jong unong san hima. Kumba saungot kisnar ki bajudan keti banlute ki kali hakasurak ba National Highway 6 kilangat no syaka syurip jong ki pulet Karibhai District handian kemiet katatang hadian kumba katuk anepor bakiladap banlute bat syok i unongnya bat nongbot jong kawai kekali kit dok ha hasyang bangla. U Additional Superintendent of Police Karibhai District uba bijarwa habakaran syakilat patai kubor mentakasngi ulaya thuk bahakini ki arbenai baladap kiladon shibun ki jing ujor na kinongnya kali halor ke jingdon jong ki runar ki badan keti banlute bat syok penmensau ya kinongnya. Ulaya thuru bahane kamiet hakapor kumba shibaje khat 100 minit minstep. Kawai kekali pick up kebakit eki dok ha ki batmu ban penpoi syamar ngar kebalanya dau Abu Sadek na kasnong Morigan Assam kila syak pensangi eno ki runar ki bawan lingba kekali alter wrongly kebadan yu registration number AS not iway FN sau R not R. Kita ki runar kila syok penmensau yu utai unongnya lembat uway pat unong buat jong tiga kali pick up bat luteru ya kapisa bat ki mobile phone. Keyboard pulit kat hanat nongpo tang marayo jengtip halor kani ke benta kila penong ke jingkhanra hakeleng ki benta ke sor nongpo tang hadian kumba katuk anepor kila lapno ya ketiga kali jong ketiga senar nong lute hapaham siem kebalayo kem shwa ya urik ki tangsang arfundusnam na kasnong sajer nongpo kat ba Mustafa Lingdo laipu arsnam na kasnong umling kedan ulalat pet na ketiga jaka. Hadian kecing tuat ke bajur da kekenhun bakarpang jong ki pulit lembat ki CRPF layok ban kemno ya Mustafa Lingdo bat lingba ke jingpla ke jong u keyboard pulit ki layok ban kem saya arngut ki wede ki badan keti ki bakenthop ya ukershan bor marwen arpu arsnam na kasnong mauro bat usyam warjri arpunyosnam na kasnong umsning proper A ki balapenan kam lingba ke wei ke balino rongle ke bompat don ya registration number. Halor kani ke jingja ki pulit kila kurup no ya kita ki artali ki kali ki balapunan kam da kita ki runar nalor hendru tali ki mobile phone bat hendru hajar hanyo spa san pho tingka kapisa bat la register case hathanat nongpo kabalapan ngat ya kita ki runar ki shibun tali ki kendon an jong ke bharatiya nyaya sanhita. Ini ki arlai benai kila bun bagi ni ki complaints bangiyo kamtam ni ki driver ba nya men pick up ni ki truck ni ki bagi don ki brio ki bawan mangi on ki ba le robbery ki wan ki pensang kali kemajong ki show kita nang to pada bagi tu ki mobile ka bisa te halor kata ka district kala sumkhya ikani nang ta ni na man ki station ni na pha ba kin le ba ki mobile patrolling te menen kami ka jia punta hi hang ni hajan shan bangla kadon gwi ka pick up ka ba kapawan Assam kede ka bakit dokha ka bare mani samarga te driver pha sange ki wan ar kali ki pen sange ka pick up nang ta ki yo ban assault yo ban show ki driver baru handiman nang ta ki yo ban tu ka bisa ki mobile phone yo ki kita mesti pi mobile patrolling ki alert ki apa staff apa nang po PS nang ta ki like special team niya ya patrolling baru kan nang po and ni yo ban detain ka kawai ka kali hang ni hajan paham si te hang to udan we accuse ki mot ban pet we accuse hang to hiu syabat ko ten ki tangsang tu badan lang bat tau Mustafa Lindo yo ban pet te ya be ki police te kumba hadin stengin tai ki yo ban kem yu uli pet ajan ka garage yo ban kem te kumta ro supply badan sa armut badan lang te kita armut ki kerteng ki Krishan Bor Marwen baru Syam Wajri di kita ni aban ken tu niu reki tangsang baru Mustafa ki kidan kali ka alto ka badan ka number plate ka AS01FN 4202 te kini armut pada Krishan Bor Marwen baru Syam Wajri kidan ka wide baleno kata bang dan number plate tu baru asangun ila syakem te nila ai ki kendon jongkaan kepada bat ka causing hurt ka highway robbery wrongful restraint te kumjo minta kapor ngilayok FIR ni driver tengin forward iki sa thana te ngilayok Mustafa udeu mangilayok jingtip udeu breu ba bun ki case register ju ha Assam ro udeu habitual offender hi mamlin mantu te kagara ju minta nginong ong matoket manginpet kibun ha ki bike ki kali Assam di bani yo ha to garage tengin dalayo ka custody ju ninsa baik ban lihat bahasa search
Tinggi suspek pa kila bende bagi ni kali kali batu. Na asam nang tu berde bagi si imat kisi ira ini kali sa Bangladesh. Te kata bro ka jing toket kan sawan mahas kman. Te menta te kita mutahi bang ila register ke FIR lagi. Tenang ni pada ingin layo ka custody kan saya ka jing toket.